kabisa bwana Mithika Mzalendo nguo wawe tamanto mege katiba bangi baraba kwareka gitane kabaruga itakamutongoria wa mbiko Rais William Ruto atakuthingatira katiba eno ke mantu mamara kurutha kuringana gono kwa rais akithingatira katiba eno watwekire ko gichangia bonene bwana Mzalendo une okonsani baraba ingi twinabo no tunu kuona mantu yama yabati kwithira katiba ene Tontwira itawa separation of powers. Yes. Kwina mpangida tu serikali. Kwina ile itawa executive hiyo ibati kwithira yongose tu president. Yes. Executive. Hiyo ntuma waziri na uno itawa government. Kwina itawa judiciary. Hiyo wangirungi we president yo. Ora itawa Martha Koome. Na kwina wangirura rungi rwa thirikari. Ruraro itawa legislature kana na bunge na Kenya kwi bunge yiri ile senate ile national assembly una ruirwangi ruina speaker of you ko ibati ku respect wa ike ana ira itawa na kidungu checks and balances. Yes. Mpesa siende kusolve iromera wani ira itawa bunge niyo yaloketa lakini ukoona president eta kiondo akiwanga akabarabara akiwanga kiraruji gabwekira stima iratengwe president ni implementer urabe yaloketa mbesa ile ile stima ibontu kwithera kwina budget estimate ya bunge lakini ni hata kwa karirwe rwanyiru mwerwa rwa kithirikari rwarita executive rwateka mpangingi batekera itawa yonto bunge batu tutea bunge Kenya nada abunge bara mbira antu ibetere mwise kiongo kya muntu kendera gari yao kwe kiongo kwina kanyumo kake itawa kombe au kinya muntu agibwidera postmortem na kura wa kombe kana ya kenda daktari alilia utombo meaka kaka kura wabuka ringa wanyumwa nantu maka kurwa endre abunge babeto kwanza special bamiro bakurirwa kombe kara beta bari to utombo bekiro utombo bunge ende bara batidwa ana se kinywa bauri mbunge niri no abakurira kombe ka ndo ari ora wabakurira ora bathikira nende president ya bera ite kinya batura cia kiuria no menye mbunge ngwe yo ni ku oversight ngwe legislature oversight na kutongeria na wakikisha mantu yete yaramea Kenya uteya yao uwende abunge tutembunge twi ko kulingana nako bwana Mithika abunge bamero gutio oversight bagwita nguge yawe kuga yesa baraiba yesa no bona yo ntoberwa ringire mswanda yo kinya yukorwa antu yo kinya yukuthiri antu affordable housing moira taxation ni twekirirwe cionthe watwika antu naraiba inyire nara baturia kiuria baturi nambia isieta baturi na ikauma no kumenya ibontu kuona rira kwari na 30 riots yantu ira masaka ile tariki 25 ira yorwere njenzi baba ingi MP baba sababishire bero enge igachagwa yes sir bero ekireisha ile kuona NHIF ni athirire yes sir bantu yonde ba ende bontu kukwira tutea bunge baraba umba ku oversight which is into kidoku muno no twende executive ikinyeke ethira ira sita wa excesses kana kuthithio oraba kwenda bawa mbesa cienu bayuke bekire kiono cionthe oversight bwina report nyingi muno kinya cia auditor general ukiakuona ira ciurio bila yuracia MP no bati kwithira akiuracia auditor general no ntungwe ya auditor general enforcement no bwira kethira yontu we legislature rwangiru rwa thirikari rwa mbunge yeta report ire ritwa abunge ibo bawa batwe tweyanire mbesa fulani cia waka barabara ekuma yontu nawe tu itwa na barabara ne allocate barabara engi mpea na example nyo barabara ekuma maua ikena mira gitura mwita gitura na arora ikena mira thiru gaiti ikena kianine ikena ma igakinya
Mwanka Kiraone ikena Mwanka Park Kilili area itawa Kilili Mwanka Park okay aweta barabara ewe antu iba mitere na ne allocate mbesa ngwe mubunge ikuria ne ata mbesa yuna inasietire good kuina naro ke aweta nture ngisi yetu sita wake mongoro antu iba anda kinyamba andere kinyamario antu iba kuireto ndakasi bikibiki weta barabara dai ukenda weta kulima antu na turima nange kweta ondu ina munda yuntu kwita wake anda nabo anderone nderone okay no kumenya barabara kwanza kuma kimongoro kwenda Mwanka nderone kwenda manderone dai kukiura uteta kinyana nango ekiranga manga mbuti kinyanga mbuti sio ngwani ikulemela ungari weta nara ora kuina mairi uyonde okay awita yonto nara ora wetu tureirwa istima iwikirwa MP ake akathiurunga rende athiurunga na alori lori ya ikingi vya stima uwenika MP aere nini KPLC Kenya Power ome project ire ko ni project ire rerek yefanda wa mbesa sienyu moya African Development Bank na World Bank nontu ke nano Mwanka turitane antu kenda bamenya bona muntu uba muri owere norare mroingu weku ikuthiurunga na cia nanyu moya na ikingi vya moya vya stima nontu era last mile project ya sustainable UN SDGs ila itawa sustainable development goal every kuma Mwanka 2030 ke target sia UN na World Bank onja ibati kwithira ina ne une target ira itawa last mile onja ndene Kenya ibati kwithira ina stima pone ndete maendeleo yani kinyambia sia ndo na beye ene mbia ndende kwa twekendre no Mwanka ewitimizwe by imyaka 5 etiere to by 2030 i program ethiri kete program kinyethiri kare ya Kenya ni last mile lakini no mtu atena ngwe kurita MP beto banara yonto bembe wona betete bura no romereterewo akendronia antu akurita ngwe akiwa nimbi stima awekera nakanekera to bakanekera antu bo baetanga ithi antu pesa bawera ritambesa eken usiandikithie na ngweu ni World Bank ikurita baeta bakaringa antu nara muromenendre lakini ende mama antu akuriaria yaukewe imaendeleo amanene muno yani wekira stima no kiko meakinya antu babekira stima kwina nara ora weto je giteretu